Aaron, did you call portable charger? Did you call portable charger? Llandelo Ferwell girls team, please make your way to pitch number 9. Tîm merched Llandelo Ferwell, please wneud eich ffordd I cae rhif 9. Oh, don't never know. Hi, my very scorecard. Gai ofyn I tîm merched Plas Mawr Melyn mynd draw I cae 8 os gwelwch yn dda. Plas Mawr Melyn girls team, please make your way over to pitch number 8. Tîm merched Llandelo Ferwell, please wneud eich ffordd I cae 9. Llandelo Ferwell girls team, please make your way over to pitch 9.
Danny scorecard in the One down there. One conversion down there. Yeah, we could do with another two, right? Whoever turns up now. Yes.
GMSI am 20 munud wedi 11. Next game score 11. Gemau bechgyn oedd hyn i gyd. Ar cae 1 on pitch 1, Ystol Strata yn erbyn Bryn Gwyn. Ar cae 2, pitch 2, Gwyn Lliw yn erbyn Beisleg. Cae 3, pitch number 3, Sant Richard Gwyn yn erbyn Cwm Rymni Gweindy. Cae 4, pitch number 4, Glan y Môr yn erbyn Bryn Celynog. Cae 5, pitch number 5, Gorllewin Mynwy yn erbyn Garth Olwg. Cae 6, pitch 6, Glan Tab yn erbyn Treg Helyn. Cae 7, pitch number 7, Cwm Rymni Gallu Haf yn erbyn Dyffryn Aman. Cae 8, pitch number 8, Bro Myrddin yn erbyn Llanysyn. Cae 9, pitch number 9, Cardinal Newman yn erbyn Cwm Bromville. Ymddiheuriadau dim gêm ar y caw 9, no game on pitch number 9. Cae 11, pitch 11, Maes Teg yn erbyn Bryn Tawe. Cae 12, pitch 12, Gwyr yn erbyn Whitchurch. Cae 13, pitch 13, Port Cowell yn erbyn Lewis Pengham. Cae 14, pitch 14, Bryn Teg yn erbyn Holford. Gawn ni ofyn i gwneud eich ffordd i'r Ceuas fel Cymraeg. Please, can you make your way to the pitches? Time on. Everyone there with you. They've got a scorecard.